من از شما یک چیز را پنهان نمودم. چرا؟ من اسب پرواز کننده. پرواز کننده؟ بله، لیکن پرواز را قطع نمودم، چون که دیگر اسبها به من حسد بردند. ما تو را دوست می‌داریم. مهم نیست که اسب پرواز کننده باشی یا نباشی. боварӣ ва дастгирии ҳамдигар дар лаҳзаҳои душвор мӯъҷизаҳоро ба амал меоранд. баъзан ин ягона чизест ки моро аз хокистар ба осмон мерасонад ва қувват мебахшад ки зиндагиро идома диҳему ҳаракат намоем. ин ягона чизест ки моро ба дастовардҳои ғайричашмдошт мерасонад, моро бо нерӯи нав пур намуда ба сӯи имкониятҳои нав роҳ